Kani gade ka Pati CCTV. Komisi banta ka jingpele pa ba ya kene ka snong kom ka jika jiko kai perthai la perlong ru ya ka winter festival ne ka tamasa tlang ya ka bala perlong hapo Havens Cove Resort ya kene ka tamasa la perlong naru ka arpsan tarik mentau benai rempang ya ka bala penkut no anin ka sngi ya kene ka tamasa la perlong dekat na tourism bat ka office trikam jong deputy commissioner ka West Giant Hills district ringkar ka jing trelang bar ka jing kersan jong ka Havens Cove Resort Darang Tourism Promotion and Development Society bat ka Borkhat Jalia Khula Aquatic Life Welfare. Hanen kasngi kani ka tamasa kralong hakasnong darang bat laple ni kasnong kum ka waina ki jaka sangkai perthai. Hakhat umku viewpoint da MLA ka Warjan Tiaw ba Stephenson Mukem da ka babo yu mau sakan mau jong kani kasngi. Hakani ka jelang lai don rangkat u additional deputy commissioner ka West Giant Hills district uba DM Walang. Nodal Officer ke MBDA uba BJ Kharshandi ke SDO Amlaram Subdivision ikong Isa Wanda Lalu ke District Tourism Officer jong ke West Giant Hills ikong SD Shela bat kiwede ke Officer Sarkar bat UMDC ke War West uba Head Potmi bat kiwede. Kumai menta ngila siok men hado kata-kata ngangai na kiliang kidong snong jong ga snong darang borok gawe kila siok men hado kata-kata ba ka jing tmu jong ki kibla astem kela urlong mentah. Dan ringan ong yapi, umdai bangin perkat batang isu sedang kela biang kakamai kakaji lene mo kidong jing tumujongi. Dan ringan dai bat banlong kiba yaisha hak ke bang yai. Ring ngira ukwa tempero ngahap yaisha katukan esnem bahkan yai bah. Hagani ka kamro ngang ipi long kiba yaisha yai 3 minute kop kumba pila don kemensim kugi kon samla jong kesnong ban pentiu ya kesnong don kemensim kejin yaisha bat kumjuro banang penbhasho sho ya kini ki jaka ke ba itenat hapo kani ka snong ngitip kidon ki jingking jiri nawa ban naneng tongin aji mun pi ban bunlong ki ba itenat kini ki jakaro bat kiwai pitip ha kesnong jong pi Kani gade ka Pati CCTV.